Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. It's lovely to see you all this morning. Very warm welcome to our communion service and hope we all have a blessing of being together and worshipping together. And we sing our opening hymn, 79. Mawr ddyled arnom sydd I foli I o'r nef, wrth weld o ddydd I ddydd mor dirion a diwef. Ef yw ein craig, ein tŵr a'n maith, y flwyddyn hon ein cofio wnaeth. 79. Dwi'n troi at lyfr y proffwyd Jeremiah ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. If you're following the reading in the English Bibles, we're on page 800. Page 800, the 33rd chapter of the prophet, the book of the prophet Jeremiah. 800 in the English and 721 in the Welsh Bibles. 721. Jeremiah, adnod 33 ar 11, benod 33 ac 11 adnod cychwynnol y benod honno. Addo gobaith eto. Daeth gair yr arglwydd yr ail waith at Jeremiah, tra oedd yn dal wedi ei geithiwo yng nghyntedd y gwarchodlu, a dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd, a wnaeth y ddeiar, a'i llunio i'w sefydlu, yr arglwydd yw ei enw, galw arnaf ac atebaf di. Mynegaf I ti bethau mawr a dirgel na wyddost amdanynt. O blegyd fel hyn y dywed yr arglwydd, Duw Israel, am dair ddinas hon, ac am dau brenhinoedd Juda, y tai a dynir I lawr oherwydd y cloddiau gwarchau, ac oherwydd y cleddif.
Daw'r Caldeaid I ymladd, a'i llenwi a chelanedd y dynion a drawaf yn fy llyd am digofaint. Cuddiais fy wyneb oddi wrth y ddinas hon oherwydd ei holl ddrygioni. Dygaf iddi yn awr wellhad a meddyginiaeth. Iachaf hwy, a dangos iddynt dymor o heddwch a diogelwch. Adferaf lwyddiant Juda a llwyddiant Israel, adeiladaf hwy fel yn y dechreuad. Glanhaf hwy o holl drygioni a wneithant yn ferbyn, a maddeiaf yr holl gamweddau a wneithant yn ferbyn. Bydd y ddinas I mi'n enw'n llawen, yn glod ag ogoniant I holl genhedloedd y ddeiar, pan glywant am yr holl ddaioni a wnaf iddi. Ac ofnant a chrynant oherwydd yr holl ddaioni a'r holl heddwch a wnaf iddi. Fel hyn y dywed yr arglwydd am y lle hwn, y dywedwch amdano ei fod wedi ei ddifodi, heb bobl nac anifeiliaid ac am ddinasoedd Juda a heolydd Jerusalem sy'n ddeffeithle, heb bobl na phreswylwyr a heb anifail. Clywer eto yn ddyn sŵn gorfoledd a llawenydd. Sain priodfarb a sain priodferch, llais rhain dwaid molwch arglwydd y lluoedd, oherwydd da yw'r arglwydd, oherwydd y mae ei gariad hyd byth. A dygant offrwm diolch I dir arglwydd, oherwydd adferaf ei llwyddiant yn y wlad, fel yn y dechreuad, medd yr arglwydd. Ychwaneged yw I fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd ymhellach yr ail emyn sef 296, 296. Rwy'n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yr awr, tyrd fan wylid mae'n hwyrhau am hael bron mynd I lawr, 296. Felly, cyfle I ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. O dad nefol a thad ein harglwydd Iesu Grist,
I ni'n diolch i ti o'r newydd y bore hwn am gyfle fel hyn i ddod ger dy fron mewn gweddi. Ac i ni'n nesau at dy bresenoldeb mawr a sanctaidd yn awr. Sanctaidd a chyfiawn wyt ti, medda'r salmydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef. Dim ond y glân ei dwylo, medda'r salmydd, y glân ei dwylo a'r pyr ei calon. Ond i ni'n cyffesu ger dy fron y bore yma yn barod iawn bod bryntni y byd hwn a staen hunanoldeb ar ein dwylo ni gyd. A mae ein calonau ni ymhell o fod yn bir bob amser. Ond trig ar ha wrthym yn awr o arglwydd yn ôl lliawst y dosturiaethau. I'n pura ni, fel y byddwn yn dod wrth fwrdd y cymyn unwaith eto. I'n pura ni o'n holl hunanoldeb a'n trachwant ni fel pobl. Loving God, you came into our world in a very, very special way through Christ Jesus, and you came to help and to heal and to save. And we pray for all those in need this morning. We remember the sick and the suffering. We remember many of our friends and family of faith here in Eglwys Gymraeg Canol Llundain. We think of the poor and hungry in society, especially in this city of ours in London, but all over the world. The aged, the infirm, the sorrowful, and the bereaved. Reach out to them now in your love and mercy this morning, that they may feel your presence, a living, real presence, helping and sustaining them in life. I ni'n anturio yn hyderus ger bron gorsedd gras, am dy fod wedi addo dy drigaredd ath fyddeiant yn rhad i ni ym mherson Iesu Grist. I ni grwydro yn aml oddi wrth dy lwybrau di, i ni anghofio am dy ddeddfau ath orchmynion di, a rwy ti yn ein tynnu ni nôl fel petai o hyd ac o hyd. Ac i ni'n diolch i ti am gyfle fel hyn i ddychwelyd atat. I ni dy siomi di yn aml mewn gweithred, gair a meddwl. Eto i gyd yn yr haeddiant hwnnw sydd i gael yng Nghrist Iesu. I ni'n dod ger dy fron di yn hyderus y bore yma, gan ddeisif a gofyn am dy fyddeiant. We thank you that you haven't left us alone in the world, as it were, to cope by ourselves. And we praise you for the gift of the Holy Spirit, the Comforter. We celebrated at Pentecost, and we thank you that his presence, the Spirit, is with us to encourage us, to help us on life's journey, and to inspire us in your work and in your kingdom. Ac i ni'n diolch i ti am blannu'r awydd nynom ni geisio di y bore yma. Am ddod ger dy fron di nawr mewn addoliad ac mewn gweddi. Ac am blannu'r awydd nynom ni fel yn y mab a fradlon gynt, mi agodaf ac mi af at fy nhad. A dyma ni nawr yn dychwelyd fel meibion a merched a fradlon. Diolch i ti am gyfle i wneud. Lord God, we pray for you now to be with all those perhaps who find the future uncertain or unwelcome this morning. We pray for them to know the assurance that even in the darkest moments in life, even in the midst of the greatest challenges, even during the most worrying times, that you are there to bring light out of darkness, hope out of despair, yes, even joy out of sorrow and good out of evil. Tyn ni atat yn awr o arglwydd, gwna ni'n un yn dy gariad pyr dy hun.
Ac wrth i ni gyflwyno ein gweddiau cyhoeddus fel hyn, i ni'n cyflwyno deisyfiadau cudd ein calonau ni gyd. Y deisyfiadau hynny a wyddos ti amdani nhw yn unig. Y dyheadau yna sydd yn cuddio yn nwfn yn calonau, yng nghalonau pob yr un ohonom ni. Ac i ni'n cyflwyno nhw i gyd yn enw ac yn heiddiant cyfryngwr mawr y Testament Newydd, a chymodwr mawr y bywyd newydd ryngom a thydyd y hun. Iesu Grist y cyfiawn. Amen. Good morning to you all, bore da a chroeso i'r wyddfa bore yma. Ac mae'n hyfryd gweld sawl ffrind yr eglwys wedi ymuno â ni hefyd yn y gwasanaeth. Croeso cynnes i chi gyd. Llawer o ddiolch i'n gwneudog am ein harwain ni yn yr wyddfa gymyn, ac hefyd, Will, llawer o ddiolch i ti am chwarae bore yma, ond hefyd am drefnu'r organyddion yn ystod y tymor. Diolch yn fawr iawn i'n gwerthfawrogi. Hefyd, y drefn i heddiw am 3:40 fydd na oedfa cylch trafod ac yna oedfa hwyrol am 6 o'r gloch. This evening there'll be a discussion group at 4:30, followed by the evening service at 6, and this evening it will be the Curry Club following the evening service, and they are meeting in the Chestnut Indian restaurant in Percy Street. Just let Rob know if you fancy joining them for the Curry Club. Yr wythnos i ddod, drefn arferol, felly oedfa fer y dydd Mercher ganol dydd, ac yna cyfle i cael paned o de. Ac wythnos nesaf fydd yn gwneudog efo ni yn arwain yr adfawn. Just to say, usual pattern of services coming in the week ahead. So Wednesday service on midday, followed by fellowship, and then morning and evening service led by our minister next Sunday. Yesterday,
Yes, I don't know how many of you were here, most probably most of you. We had a wonderful concert, memorable. I don't think there's a single cobweb left in this church after yesterday. We had a fantastic performance by Thomas Trotter, and we certainly are very grateful to Paul Jocelyn for organising this concert, and for all those people who helped as well on the door and downstairs. Good teamwork. Diolch yn fawr iawn. And it was a very good, appropriate ending to our Saturday Gymdeithas group. A gai ddiolch i Rob am drefnu Gymdeithas i ni. Fo sy'n gwneud y trefnu i gyd i'r bob siaradwr a pethau fel ni. Ac mae wedi bod yn rhaglen diddorol, rhaglen sydd yn gwahanol bethau bob tro. Ac bod ni wedi cael streics a gwahanol resymau, coronations a streics a bethau fel ni'n canslo un neu ddau bethau. Ni'n edrych ymlaen i flwyddyn nesaf a gobeithio gawn ni flwyddyn llawn y flwyddyn nesaf. Ond diolch, Rob. Chydig o ddyddiadau. Cwrdd i econiad ar Deacon's meeting on Tuesday, the 18th of July. 19th of July, we'll have our next organ recital here, and that will be given by Alistair Stone. He's an organ scholar at Pembroke College, Oxford. Then 24th of July, felly nos Lun, 40 o Orffennaf, mae Côr Llundain wedi trefnu ymarfer agored, gwahodd ffrindiau teulu i wrando ar ei rhaglen ar gyfer y Steddfod Genedlaethol, a fydd hynny 7:45 ar nos Lun 40 o Orffennaf. Felly, dewch lawr am paned o de ar ôl diwedd yr oedfa, ac nawr ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Ein roddion a ddagwn i ti ar glwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gasonodd sgwr, yn llawen a gnaw ein haddined anghyd, i ddwy'n tystiolaeth i ti yn y byd. Dim ond i ategu, diolch Marian i bawb a fi wrthi yn helpu gyda pnawn ddoe. It was a real good finish to the season, and I'm sure everyone enjoyed themselves, and I know that Thomas Trotter enjoyed himself as well. He mentioned afterwards that what a friendly, happy crew we were, and he enjoyed himself immensely. Felly diolch i bawb fi wrthi yn helpu i drefnu mewn unrhyw ffordd. Ac fe ganwn ni, nawr gyda'n gilydd, yr emyn nesaf, sef 262, 262, geiriau y per ganiedydd mewn anialwch rwyf yn trigo, temptasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid saethau yma, fori tanllid saethau draw. Minnau'n gorfod aros yno yn y canol rhwng y tân, tyrd fy niw a gwel famgylchiad, yn dallu tyrd ymlaen. 262.
Rhai o eiriau o'r drydedd benod 33, y trydydd benod 10 ar 10 ar 20, o'n i'n meddwl beth oedd y rif yn yr hen Gymraeg fyna. Darlleniad Jeremia, galw arnaf ac atebaf di. Mynegaf i ti bethau mawr a dirgel na wyddost amdanynt. Call to me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things you have not known. Mae'n rhyfeddu fi bob tro, mae rai o'r llyfrau yn y byd, nid yn unig llyfrau yn y Beibl, llyfrau yn y byd a gweithiau llenyddol gorau wedi cael ei ysgrifennu dan ymgylchiadau anodd iawn. Ydyn nhw? Yn amlach na pheidio pan fod person yr awdur pinnau mewn carchar, a dewn ni at hwnna nawr, oedd Jeremia yn y carchar pan sgrifennodd geiriau yma, neu mewn rhyw wewyr corfforol neu ysbrydol mawr. Think of people like John Bunyan and his Pilgrim's Progress. The novelist Dostoevsky was in prison. Gandhi, Bonhoeffer, Wittgenstein, when he was at his lowest ebb, spiritually and mentally. And many others who have written great, great works, inspired works of literature, whilst either physically imprisoned or under great spiritual turmoil, I say, and unrest. A dyma ni yng nghwmni y proffwyd Jeremia, ynte hun mewn carchar, dan law y gwarchodlu, fel o'n i wedi darllen yn y darlleniad. Yn ysgrifennu geiriau, mae geiriau llawn gobeith ac anogaeth i Israel. It's as if God's people throughout the ages, while sometimes at their worst condition physically and spiritually, they found out the best of their God. God seems to be at his best when we are at our worst. A mae'r adnod dwi'n cymryd fel testyn y bore yma, mae'n rannu i mi beth bynnag yn hwylus mewn i 2 rhan. Yn gyntaf gorchymyn, y command. Yna'n ail addewid, y promise, ac yn drydydd anogaeth, an encouragement to us all. Here's the command, call unto me, galw arnaf, command. Then the promise, and I will answer you, ac mi athatebaf di. And then the encouragement, and I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. What beautiful words. Aren't they? Lovely words without thinking of their deeper meaning. They're lovely words in themselves. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Felly, y gorchymyn yma i ddechrau, the command, call unto me. Achos chi'n sylwi'n syth, nid cael ein cynghori neu cael ein perswadio i wneud i ni, ond cael ein gorchymyn, galw arnaf. Pam gorchymyn i wneud? Ond chi'n wrth feddwl am y peth, mae yna amseroedd a sefyllfaoedd mewn bywyd pan fo angen gorchymyn arno ni yn dos. Now think of our own experiences, I'm sure, as children or as youngsters perhaps. Now, doesn't the time for reasoning and pleading on the part of our parents come to an end at times, and we've got to obey a command? And the flip side of that, now I'm not a parent, but I'm sure those of you who are parents, I have been in the position of being a teacher, responsible for youngsters. Doesn't persuasion sometimes come to an end and a command has got to be given? No, you've got to do this. You know, some would argue these days perhaps the children don't have enough commands, but we won't go down that line this morning. And I ni gyd yr un peth, mae angen gorchymyn arno ni weithiau, yn dos, i wneud rhywbeth. Ond chi mae beth sy'n rhyfedd, i ni ddim yn anghofio rai pethau, i ni ddim yn anghofio
i yfed ac i fita. I ni ddim yn anghofio ein dyletswyddau beunyddiol, i ni ddim yn anghofio edrych ar ôl ein buddiannau ni ein hunain yn aml. I ni byth yn anghofio mynd i'r gwely ar ddiwedd y nos, pan i ni wedi blino, ond eto i gyd i ni'n anghofio mor aml i alw ar enw'r arglwydd, na'r gorchymyn. Hours upon hours are spent on the things of this world. Moments and minutes, perhaps an hour a week, coming to chapel for Christ. It's as if the world has our best, and heavenly things sometimes have the remnants of the time, the little bits that we can spare when we've done all we can for ourselves. So, do you know, it's only sensible in a way, isn't it, that we have this command, call on the Lord. Because if it was left to us, we wouldn't do it, if we weren't commanded to do so. A chimod, mae angen gorchymyn arno ni i alw ar enw'r arglwydd, oherwydd ein amheuon ni yn aml. I ni yn aml, ond i ni. Amheuon yn aml yn sibrwd yn ein clustia ni, falle, wel, pam boddran galw ar enw'r arglwydd? Dwi ddim yn ei wneud, dwi ddim yn ei ryndo. Mae'r peth naillai rhy fach neu'n rhy ddibwys i boddran galw ar enw'r arglwydd, neu ar y ffordd arall, mae'n mor gymleth a mor anodd, mae rhaid i ni sorto fe mas yn hunan. Na'r peth. Ie, wy ddim yn ei trysto'r arglwydd i wneud na, mae rhaid i fi wneud e'n hunan. Have you ever thought or realized how many times this command to call on the name of the Lord is insisted upon? How many times in Scripture we're told in no uncertain terms to do this very thing? You'll be surprised to find out how many times such words as these are given. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. Seek ye the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Draw near unto me, and I will draw near unto you. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open to you. Sim angen ymelaethu, mae yna ddigonedd ohonyn nhw. Mae nhw di-ri. Does dim angen holi byth, os hawl dyn ni ddod mewn i bresenoldeb yr arglwydd. Dyle neb ofyn y cwestiwn, os hawl dy fi ddod ger bron yr arglwydd, achos ni'n gael gorchymyn, ni'n gael y gorchymyn yma, galw arnaf. No, we may approach boldly the throne of grace this morning, because we've all been commanded to do so. Bold, I approach the eternal throne. Chi'n cofio'r geiriau hyfryd na? And claim the crown through Christ my own. Sy'n farwen i at yr ail bwynt, sef yr addewid, the promise. And I will answer you. Ac mi ath atebaf di nawr. Nawr, i ni'n syth mewn dyfroedd dyfnion fel petai, achos sut i ni'n gwybod bod yr arglwydd yn ateb galwader bobl? Wel, gai ddweud yn hollol ddiffiant ac yn ddidwyll i chi y bore yma, wrth i ni ddod at y cymyn ar ddiwedd yr oedfa hon. O'n credu bod ni'n gwneud cam mawr a Duw ei hun, cofiwch. Cam mawr a Duw ac yn cam ddeall holl ystyr calfaria ei hun. Os i ni'n feddwl bod galw ar enw'r arglwydd yn ddi-bwrpas ac yn ddi-ddefnydd, diar mi. Beth i ni'n neud mae bore yma? Achos wedi'r cyfan mae gennym ni addewid yr arglwydd. Remember that he didn't say, whatever you shall ask in my name, believe or hope that you will have it. No, rather call upon me in the day of trouble and I will answer you. And you know, we must always remember these words, of course. They should all be made and given and done in submission to God's will. That is, he doesn't necessarily always give us what we're asking for. I love that story of an old missionary in the tropics. I think I've related this story before.
And he'd built one of these little tin tabernacles, as they call them, the tin shed, to worship out in the tropics. And the rains came down and it was bashing on the tin roof. And he prayed in the morning, God, stop the rain. Second day, the rains were coming down. God, stop the rain. The third day, God, stop the rain. The fourth day, the rain was there. He got up and he said, God, thank you for the rain. And what he said, if you can't beat him, join him. Yeah? It might not be as we want, as we will. You can't beat him, join him. Felly dylen ni byth bythoedd galw ar enw'r arglwydd heb ychwanegu'r cymal, wrth gwrs, y cymal holl bwysig, eithir nid fe wyllus i. Nid fe wyllus i awn eler, ond wyllus di, not my will, but thy will be done. Ni fethodd gweddi dair eriod a chyrraedd hyd y neb. Which brings me to my third and final point this morning. The encouragement, because we all need encouragement ar anogaeth mae sy'n cael ei roi i ni. And I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Gai atgoffa chi eto bod Jeremiah yn y carchar. Jeremiah yn y carchar pan sgrifennodd e'r geiriau yma. A prophet in prison. Just to remind you that Jeremiah wrote these words in prison. Ac onid yw pob yr un ohonom ni mewn gwirionedd, mewn rhyw fath o garchar. Rhyw fath o garchar na'i gilydd mewn bywyd, mae carcharau amlwg iawn mewn bywyd, cyffuriau yn caethiwo rai, alcohol, gamblo, dibynnu ar lu o bethau eraill. And perhaps some of us here this morning will say, well, perhaps I don't think of myself really as being imprisoned, a prisoner in any particular vice or other. But then doesn't selfishness take over our lives at times? Envy, greed, bad feeling, animosity, the desire to lash out sometimes instead of ensuring unity and concord between everyone. These feelings can imprison us as well. Ond dyma'r anogaeth sy'n cael ei roi i ni, dim ond i ni alw ar enw'r arglwydd, a mae negaf i ti bethau mawrion a dirgel na wyddost amdanynt. There's encouragement here for all people, the sick and the lonely, the fearful and the doubting. Even encouragement for the bold and energetic workers in Christ. Wait upon God, call upon him. And you have the promise and the encouragement that he will do greater things for you than you know of. Falle bod rai o'ch chi yna, beth alla i wneud dros yr arglwydd? Cofiwch pan fo Crist ei hun yn cydio yna ti, yn ei ysbryd. Mae modd gwneud popeth, unrhyw beth, yn ei enw a'i allu fe. Chi'n cofio geiriau Paul at y Philippiaid, yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu i. Nid yn ei nerth ni ein hunain. Mae'n amosib i ni wneud e wrth ein hunain. Yes, all things through Christ who strengthens me. Does dim amcan da ni, cofiwch. Does dim amcan, does dim ymgyffred da ni. Yr hyn sydd gan yr arglwydd yn drysoredig ar ein cyfer ni. Oni bai ein bod yn gofyn amdano fe yn y lle cynta. Beth yw'r hen adage, that old adage? If you don't ask, you don't get it. You won't get if you don't ask. This morning, as we approach the communion table once more, call on him. Call on him anew and wait expectantly for him to answer you. And through the eye of faith, he will show you great and hidden things that you know nothing about. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, wrth nesau at fwrdd y cymyn, geiriau
hyfryd ac addas. Bara'r nefoedd arna ti, ar dy gnawd yn borthw ni, bara gwir y bywyd yw lluniaeth enaid, bara diw, beinydd nerther ni bob un, drwy ei fywyd ef ei hun. Dwi ddim yn cofio canu'r geiriau yma riod o'r blaen, 665, 665. But lovely words to lead us now to the communion table. We remember certain individuals at the communion table each time we meet. And William George is not too well. He suffered a stroke at the beginning of this week. I went to see him on Thursday and hopefully get to see him tomorrow. But it's affected his speech and he's obviously very weak in general. So we think of Mary and of William. But he is, they are confident that he should make a recovery. It's, as these strokes affect people, it's not one that he hopefully cannot recover slightly from. But we think of William and Mary. I mentioned in the last communion, he's not with us this morning. Tudor is preaching somewhere else this morning. I can't remember where he is, but he's out preaching, so he is up and about after his few visits to the hospital in the last few weeks. We think of Owen, who was with us last week, but again has health concerns, and of course other people with ongoing treatments. We think of John and Janice and other members as well, I know, who are having regular treatments, and we think of them.
wrth bod ni nawr yn dod at fwrdd y cymun. And we say together in renewing our church covenant and thinking of these people in need, of the church covenant in the back of your hymn books. A fe adroddwn gyda'n gilydd. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengil, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Gyn ni'n darllen o llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, Paul's first letter to the Corinthians, where we find these words. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd. Y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag gyrfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yrfoch y cwpan hwn. Y dangoswch farwolaeth yr arglwydd on i ddelo. Gawn ni weddio. Let us pray. Ein harglwydd Iesu, ni'n cofio cyn i ti farw i ti weddio dros eraill. Nid droso ti dy hun, ond dros dy ddilynwyr a ddisgyblion. A dros bawb ym mhobman. Gan gynnwys hyd yn oed y bobl hynny a chosodd dy boi nath farw. Felly gweddiwn innau yn awr dros y byd yn ei gyfanrwydd. We are reminded at each communion table of how much you love us, of how much you were prepared to go on our behalf, and of the total sacrifice that you made for us on Calvary. Help us now to give ourselves as living sacrifices on the altar of your service. Gyfanwn hyn nawr yn enw Crist ei hun. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oruwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara a'i fendithio, a'i dorri, a rhoi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a rhenwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a rhenwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. A fwn bawb o hwn.
Gweddiwn. Lord Jesus Christ, we have remembered your death, and we now celebrate your resurrection, the fact that you are with us still. We have rejoiced in the wonder of your love toward us. Anfon ni allan yn awr yn ôl i'r byd a'i bethau. Anfon ni allan yn dy enw glân a sanctaidd di dy hun mwyn i ni fod yn gyfryngau dy foliant a thgariad yn y byd. A gofynwn hyn yn dy enw glân a sanctaidd di dy hun. Amen. We sing seated to conclude our communion service. The familiar words, again by Williams Pantycelyn, y per Ganiedydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau yr India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gydam Duw, 320. Let us commit ourselves to God in prayer. Rosyn saron, ti yw tegwch nef y nef. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.